bwa nyuma yo kwikaka niseji Bishop abandize no kutaha imikono abana bishatashatu na babiri no kutasi abantu 10 abarujoro mu nyikirize nkaturuka ogu abirashendekereza ibwo mu kazuwe aburire kigambo barukujumirira abakristaya barukwenyigero mu bya stane aho abana batirwe he mikono bashabirwa kurira abazire babo ekibi noreho umuntu cyane natunguka kuyayombeka kazu oribwo munda aina kaduka abere na tunde mineke na bogoya aina na yone mine aina mbogoya na nebiyozi ngwero kireba babe yayongeraho watermelon rero riyo wa omukuburira Joy Twinomujuni ajumirira abagore berigenda barukwetwaza nko kubarukwenda amikoro yo kugitwa barukushemererwa kikarenga bakarekera amabera heru akaretwa hariya baye cyeshongoration itishwe izoba atuno atecho cyeshongo kinagambira DJ atotere cyeshongoro cyanje Yesu ni cyishwe izoba yajanga dere cyeshongoro kibamterireyo chikabani kigira ngo ayosya kuma atira ayosya nabishikininja bakabakozere practice bakazina ntwaye ndiyo ningambara umushi abo kujwara kubi ekitega kine mukono amabere gaharantwe kuri umwana wo mushirara akebwe nyina ataho kuna atundo buhimba naturu abandi nimbani bari mu katare umusana rw'umutera ariyo nayo cyo banda nabahungu yono mu rugujotya osange byaranibira kura nko kumusana o akana cyeka kaina mu kariyona ibabundi namutera ngo akana cyeka kaheza university kuka kana kachiko university akashi sabone enye ebona isinye na notusta anaba yesiga yatandika kushambana n'abakisoro n'abaguru n'abankayi akabona kemereza abikiriza basimire njiri eyibatungire yaje so kuseme kuturana nk'abantu abamuhora so umurgebyo nintekateka ngo twayige ibintu byinji kandi kutwakubiteko mu nkora niyo nintekateka nkamukuru bagostayo abantu tuza kuturana je tutunguke na nihanga ritekanye umugandi makuru abakristo kurwo muri rukungiri bashabirwa kugira umutima gwa rukundo mu magara gabo baba nibende mbabazi za ruhanga. We are all messengers of Christ at our different levels to yield fruit through the gift of our love, to yield the gift of love and the gift of compassion. Ebyo nabigambirwe Bishop wa Kabare Diocese ubwabira rya mukoro go kurundana sente zo kombekaho abashabo barabene bashomera ahari Nyakibare Rukungiri district. In our own families, beginning with our own families and going to our places of work, and those who are responsible to work, even for those who are more in need and even patients, we put an extra gear so that we can be true agents of Christ. Christ's love, Christ's compassion. So nienda kushaba abanyakungira mwena aho muri mwetabiro mu kimpechi tuombeke ishomero gitu nienda kushaba abazira binana abana okutamwa manu mukushashura fizi rero ngo babasa kombeka ekizimbechi banga kigenda kuyamba nnyo kugenda kuyamba nnyo abana baffe basobola okusomera mu environment ennungi. Aha mukoro gu habireho byo kuguza nkente embuzi nebindi kandi sente ziri kurenga miliyoni 20 nizo barundini gasha kwa Sheikh Abdulatif hamwe na Dani Basibye.